Evo nas ljudi, idemo do Hrešća i onda na Petar Vrh sa autom. Sram. Koji sender? Kakav si ti Canyon sender? Intro Dominika. Idemo. Bravo. Bravo. Spust. Ne, valjda. Valjda, jedno te pa kako je drugo. Ne. Ripnica jedno. Sad ću me staviti eksploziv. Već sam zagledao mijenjač. U maternu. Nešto ti diđaj krivu. Zato diđaj krivu. Sljeme. Vlad je stvarno rekao sljeme. Da, evo. Evo te granje, pa evo. Da. O jebote. Tu me čovjek zavodi. To nisi isto. Ko je s ovo govno jebote? Šta radiš ti? A ne znam, htio sam ga podić volan gore u zraku, ali nisam imao sekundu da ga podignem gore. Ajmo. Jebote. Planinarski trail. Ajmo svi podranjim, vješlo. Ajmo svi podranjim. Ajmo. Koja grana, evo. Ako može pitanje.
Kraljevini, jel tako? Tako. Idemo da se srendamo među najljepšim stazama isto da smo... U Daruvaru, ha? Ej, Čekaj, neki... Mali zajeb. Da. sam proći ravno. Ustani se tamo. Ide. Može? Može. Ajoj! Uglavnom, živ sam i... Aha, tu je to drugo. Wow! Kuđi, ovaj brat uletio. Jebote, ovo što može. Dobar. Dobro. Aj, živ sam. Elektropad uspješan. Sad ćemo ga objaviti na Instagram i doviđenja. Aj boj.